أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته ومن تبع بإحسانه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. bandiraɓe julɓe musidɓe tedduɓe, on calminama, on juurama, on ñagama duwa, on ñagama yafuya, on neldama duwa, on jafama to banggue men ga. En ñaganima foof Allah moƴƴere, en ñaguima foof kadi nde ñagonto en Allah moƴƴere. En garti kadi humnude aadi mo gadodirɗen e julɓeɓe ko fati en naafilaji lewru men korka, e tugnade e deftere wiyetede awnul ulama ussalihina, tongode capanɗe jeenayyi e jeetati. So tawi neɗɗo yiiɗi yiide ko kalten ko toon yahata ko awnul ulama ussalihina, ballal anduɓe moƴƴuɓe. Deftere nde wiyete tongode capanɗe jeenayyi e jeetati. hande ko jamma jofde sappo, jafoɗonde fuu jore he, jofde sappo, jamma jofde sappo, ene ñalli jeenayyi ha hiiri, ene jofi sappo. naafila muɗum yusalli arba'a raka'atin yaqra'u fi kulli raka'atin bi ummil qur'ani wa ayatal kursiyyi marratan wa inna anzalnahu marratan wa inna anzalnahu wa qul huwallahu ahad asara marratan wa yaqra'u hadha du'a allahumma ij'alni min almutawakkilina alayka alfaizina ladayka almuqarrabina ilayka ya ghayata dalibina. ko darɗe nayi juulete, darɗe ɗiɗi fof salmine, darde fof ene jange fatiha lawol gotol, ayatal kursiyu lawol gotol, inna anzalnahu fi leylatil qadri laabi sappo e goo, qul huwallahu ahad laabi sappo e goo. sa gayni janga oɗo duwaw, yo Allah jaɓanen golle men moƴƴe ɗe, yo yaafo en ko pirgittuɗen ko, yo muñanen, hokka en yaajede e softede e cellal ha mbawen horde ko heddi e lewru he ko. Allah hokka en kadi tawede kadi korkaji kewɗi o jaɓana en ɓennuɗi ɗi e paaɗi arde ɗi. assalamu aleykum wa rahmatullahi. allahumma salli ala rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam. Ibrahima Saydou Kane.